Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mi fortamente nusmi aduge mi nusmeringe baddoma wadan devi emha nusrinna warboda shukriya di marhaba dannama. Mi aduge mi baddoma ki raitunge zaruri beenun taka verfasa for koddinumaga benkon gengole nizamta hardana kuruma ekanka mayaku mi hamahama kamayaku koriya gendama benkon alamungen da fiol taka gule mawdumat ham kuruma bava baddome fortama mikama gule kutun CEO presentation tibe fuluna devwan de fo tibe fulunge suwadan ennama me suwal taka jawab arwana ade me fortama argondo fashana bank of maldives hinga ber fasa ge muamalat taka adi ber fasa vikuma behe gotun bay mawdumat em forta dollar liquidity bank of maldives ki iwadana fada hama rufian na dollaron befar kura bank egotun argon menge deposit wes rufiya wes sunna dollar wes sunna te megota balar gagan ka debe kul ebba deposit ki dollar hunna deposit kuri fahar ge sargon denne be then deposit bodam me hunna ni liability side ga ane farat ane faliga me bodam me hunna ni asset side ga loan ta me ehme bank of maldives hama dukofa loan ta ga gagan ka debe kul ebba loan me hunna ni dollar dukurefa then me hunnani nostroga correspondent bank taw gargon men bahatta funa fasa ei rajyen beer fasa ge muamalat beer fasa ge muamalat kuruma beenwa adada behte fasa ya adi nagud fasa dollar nagud fasa atm taka jayne vis beenun taka ebe mikantatta barabara medene dollar ge commitment ta customer on ge deposit be from beenwa hidmet hoduma mi ane fasa fonoma sha mi huriha kamaka beenwa commitment ta fulfill kuruma beenwa fasa ama dollar liquidity argon me ama ragan me barega ama irregularity goton lazim kurami baruga midani hifattam demeti beeru fasa vikku mideti ga tafaten bawle beeru fasa vikkumaki rufiya ifagen amun noni rufiya account takun beeruga muamalat beer fasa ge muamalat kuruma bankum vikka fasa miya dollar liquidity ya eha bodu gulume ninna sabake kurimes midenne vi hembi dollar depositum ron fonwa fasa no me hama rufiya deposit ga hunna fasa beera markogge me dollar gane ge fonwa iruga arguna beer fasa mi vikkane ide mige ole ove mingandu take kiha warakatto bank gannan dibe fasa bore itura vikkane eves regulatory gotum me kandala fa mingan take ves ove embe margon me dani mingan take terega hama beer fasa vikken emme ginada da hama customer na beer fasa for ko demo janor kuriya me dakkala number takun hama mikan war dangala engi wadannawa rajya beer fasa fono masha rajya beerun kura card ko muamalat taka vikka fa dollar me adatta ka bala eruga Dehas fansa viswana har fasate ka fastolos $1 million muli jumla argument customer na vikka fe midenne vi rufiya genesken hama dollar de beru fasa loko fawar ngeto miki dollarun no ngeto hama rufiya genesken hama mi ale beru fasa vikka fawar april ma gani la 290 $1 million te nispatan je war balala madatta eme mi dehas fansa viswana haru mahaka $1 million argon me wiki april mahuga niyala mi har mahaka $4 million then april mahuga niyala TTR dollar wiki adadu kuri gargo me den jumla card sha TTR sha huriha gotakum wiki fasa adadu har april mahuga niyala TTR dollar wiki adadaki sateka $30 million me ade TT fonwada denno ingeto TT argono waki warakadatta dollar wikkede adatu wikke adat then TT wikki dollar adaduge nispata ba dehas fund service panahar muli ahar sateka $1 million dehas 26 wana aharuge hatarmas doge terega sateka $30 million wikki famyate then TT wikki dollar ge mahagajje adadu dehas fund service wana aharu mahakamyati $1 million Wikifa. They are 26 April Mahoganyala Mahaka, $34 million. Degunevore Iturefa, Miatimiaro, Nispatum Wika.
දැන් 2026 වනාර TT ඩොලර් වික්කිගතක තෆ්සීල බලාලා අරුග ජනවරි මහු 31 මිලියන් ඩොලර් 2007ක එවරගෙන TT ಫೆಬ್ರವರಿ මහු 34 මිලියන් ඩොලර් 2007ක එවරගෙන TT මාර්ච් මහුග 36 මිලියන් ඩොලර් 2007ක එවරගෙන TT අදි ඒප්‍රිල්ග 30 මිලියන් ඩොලර් ගණක අංහස් නොස්තේක ගණන වහස් වරක TT हमें जुमला 7.5 मस्ते का 7.5 टीटी अलगों में मेरे बेर फैस आगे यही तरीका फॉर को दीफ में हर तरीका ते डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तक विक डॉलर गादा तो 3 का 9 मिलियन डॉलर देहास फंड सर्विस बना हर देहा 26 अप्रैल में होगा नियाला 7 का $1 मिलियन डॉलर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तक विक्की डॉलर गद अनकास महक जेहे अददु बदाला इरुगा देहा स्पॉन्सर्स वन आहार महक मिजेनी 33 मिलियन डॉलर देहा 26 अप्रैल में होगा नियला महक 40 मिलियन डॉलर देहा 26 वन आहार नंबर तक अनकास बदाला इरु फुरतम क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च बितिम्मा महक 40 मिलियन डॉलर एप्रिल माहुगा हम मिम्बरुगा इफेक्टिव आकन देखा दिन में गोतो अलगों में नंबर में दक्कने हम 40 मिलियन डॉलर एप्रिल मसने मुनेरुगा विक्की फमे होते तें राज्य बेरुं जुमला अन्ना फैसा मी देहास फंड्स एप्रिल गनियला 1.2 बिलियन डॉलर मी दें नंबर और गुना अलाक मिक्याल निध्या 26 अप्रैल के नियले 1.5 आशे बिलियन डॉलर हमें मम्मी हारो राज्य बेरों ऐसा इसमें थी गिनाइफा मी के तेरे फाहा कोल्लन जनवरी फरवरी का वाला रंगल फैशन और में बेदेर में तेग मसलता दिमाग में कुरी गए दे महुगा वाला रंगल फैशन को और में फैशी राज्य बेर फोन फैसा हम अप्रैल के नियले देहास फंड सर्विस अप्रैल के नियले में थी 1.3 बिलियन डॉलर त्या 26 अप्रैल के लिए 1.5 बिलियन डॉलर हम वे मा असल में हारो का फोनवे फैसा पर बोलता में होती इतुरवे दें मीगा एक अलगों फाहा कोल्ला न मिदे नंबर अब बला रुगा अलगों में न मी आहारो के हतर मस्त होगा तेरेगा अलगों में क्या नहीं नेट इनफ्लो इंगे तो भी आने राज्य बेरुंग अन्य फैसा राज्य बेर फोनवे फैसा मी के नेट में बला जो मंग 7 मिलियन डॉलर वारो मी हारो मी हतर मस्त होते रहेगा इतुरा बेर गोस्फा कमाल में हिसाब तक में बदक का मी नेट इतना तफाते में बड़े 7 मिलियन डॉलर मी अप्रैल में होगा राज्य बेरुं ऐसा कि 30 मिलियन डॉलर राज्य बेर फोनो फैसा कि हतास्ते का 7 मिलियन डॉलर में वैसे मी अप्रैल में होगा हमें मीगा बड़ा दिमावा कम की मी इनफ्लो हम अलगों को रिमेस तेरने भी हैं कैंसिलेशन आए को कमेसर का दशा गोस्फा अने का आउटफ्लो इतने बवेदत में अने मी हम एक ही बेनों तक फैसा फोनो आदत इतने माँ आदि मी अने कैंसिलेशन तक फोनो फैसा में हुरिया कंद तक एक को तंगड़े इतने फमी होती दें में हुरिया कंद तक अलगों फाहा कोल्लने अलगों में दनी हम इतुरु वियस रैतुंगे हम बेणुं तक व्यापारी के बेणुं तक मुहिम बेणुं तक हम डॉलर वेस विकमुन्ने आदि डॉलर फोन वास्ते मुन्ने आदि हम मिहार अलगुन में भी अप्रैल में होगे नियल वेस अलगुन में नुफोनवा मियादु वेस नुफोनवा वेस टीटी एन्ने टीटी फोनवा मी बैंकुं हम विके वाला डॉलर एगे सपोर्ट दीगे हुरिया टीटी तक वेस अलगुन में बिवानी हम अप्रैल में होगे नियल अलगुन में लिबन हुरिया रिक्वेस्ट तक टीटी फोनवा फा तो मिया को अलगुन फाह कोल्लंग बेनुवा खमकी बैंको डॉलर गार्डनंग लिबे वरब्बरे डॉलर विके अदद हम कार्ड तक शामिचिस वरब्बोडे इतुरुवे के मिदाने एमे कोमेस कहला निजाम तक अलगुन हम जैसे है यही हम को हुरियारा इतुन्ना एमे ज़रूरी बेनुन तक डॉलर फोर को दिनुमा टका ये तेरे अलगुन फाह कोल्ला न बाइंगे खंडतो अलगुन में मीन नगंग अलंग हम जैसे अफवाफी वरता एमे मीग तेरे एकम की बैंक ऑफ मोल्डिव्स इमिग्रेशन नायको
ගායම් කරන ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಯಕು ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ POS ಅದು ATM ದಾಗ ಬೇಣು ಕುರವೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಮ ಏಕನೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಮ ಜೆಸ್ಸು ಏಕ ಮಾನಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಫಳಕು ಹುಣ್ಣವಾಯರಕು ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಮೀಯಾನೆ ಹುರಿ ATM ಮಕು ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಹೊನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಕು ಬೇಣು ನುಕುರವೇನೆ ei befuలకు datuරු kurabam jewadaannawa nadatta ehim එක කාඩුගෙන් ගොස්ගෙන එහෙම මිහෙන් හෙදුම් බේන වෙන්න කුරන මිහෙන් කම රාජ්‍යක තිබ්බවා කස්ටමරුන්ගේ කාඩුගේ වෙරිෆරාත නුලා රාජ්‍යෙන් බේරගෙන් ගොස්ගෙන් බේනුන් නුකුර වේගොත හැමජිහිගෙන් දාන මිහාර අරගොන් කුරීගස් ෆාහ කුරින් බයි ෆරාත් තකොන් මි හැම එහෙම බේෆ්ලුගේ කාඩ හිප්පවැගම් වඩාගෙන් හැම ATM මිස් ෆාසන් අංගවේ ආදී මි අනේ හැම වෙෆාර කුරබන් ස්පෙන් ෆ්ලුකර වේ මිකන්තත්ත ಹುಟ್ಟಿಗಂದಾನ ದೇವಮಾಯಕ್ಕ ಏಗೆ ಫಾದ ಹುರಿಹ ರೈತನ ಹಮ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಲಿಪಿಗಂದಾನ ಕಮಾಳ್ಗೊಂಡು ಗಬ್ಬುಲು ಕುರ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಾಡೆನ್ನೆ ಕೇವಾ ಕುಜ್ಜಕ ಬೆನೆನ್ವೆರಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಣು ಕುರನ್ ದೀಫವ ಅಣಮ ಎ ಕುಜ್ಜಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಾ ಕುದಿನ್ನ ದೀಫವ ಹಾಸ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಯಕ ದೂಕುರಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಿ mi ಕಾರ್ಡ್ ದೂಕುರವೆಂದ ಬೆನೆನ್ವೆರಿಯಾಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಣು ಕುರವೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಗಬ್ಬುಲು ಕುರವೆ ಹಾಸಕ ಅಶಾರ ಹರ ನುಫುರೆ ಕುದಿನ್ බෙෆුන් කුදින් අමිල්ල කාඩ් එන්න ඕන අනුකුරික ඩෙබිට් කාඩ් එහෙම වීම කුදින් රාජ්‍ය බේරුක තිබ්බවායර බේනුන් තක බෙලනරියාගේ කාඩ් දීෆෝ බෝ එහෙම වීම අල්ගොන කුරින් මියලා ෆියවලුන් මේ කුදින් එබ්ස් දච්ච නුදිනු මට්ට කාඩ් මේ කුරාකම කේ කුදින් බකි ස්ටුඩන්ට් කාඩ් එක හැම මේ රාජ්‍ය බේරුක තිබෙ ස්ටුඩන්ට් තුන්න ખાસ ලිමිට් අධ කණ්ඩේ ෆෝවේ $100 හැම එහෙම මේ කා ලිමිට් එකකොන් ඒ කාඩ් ලිබේන ග හැම ජසමි දෙරි දැන් අල්ගොන මම ගබ්බුල් කුරා ගොතක ෆොදවරක අවහම් මේකන්තත් අල්ගොන මම කොන් නිම්මේන මේ එහෙම නිමෙන් දෙන් මේ අල්ගොන මම හැම මිහාරවස දතිකමෙන් නැති මිහාර ගෙන්ගුල් බා කාඩ් ගෙන්ගුල් ගොත හැම ජස්ස දෙන දැන් මේක ඊතුරු ෆෑදර් ලිබිගන් දානි ඒගත ඒ මේක වාගතක මේ යන්නේ ආම්මකෝ කාම කාඩ් ඔන්න ලිමිට් වල රගලු ලිමිට් කියවා කුදින්න මේ දෙයිෆම ඔන්නදී ස්ටුඩන්ට් උන දැන් අනෙක් මේ ස්ටුඩන්ට් උන බකි හාස කාඩ් ලිබිගෙන් ඒ කාඩ් ලිමිට් ලිබුනේම එකල බෙදරියාගේ කාඩ් වස් බෙදරියාගේ බේනුන් තක බේනුන් කුරන් ඔන්නාන නුන්ත එහෙම මේ එකතුම් බදායරුග මේ ඊතුරු රගලු කමෙන් මේ වෙගෙන් දානි වියෆාරික බේනුම බයි ෆරත්තකුම් වරගින අදදක අමිල බේනුන් මදු කොෆවරු ෆියා කාඩ් තකුම් by online ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೈಟ್ ತಕ ಮುದಾ ಗಣ್ಣ ಬೇಣು ಕುರೆ එහෙනම් බැංකුම් වරක් ගෙන අද දක බේර ෆාසා මිකම බික්කනේ නිස්බතු මදු ෆරාත්තක එනවි තිබේ ෆෝන් කුරිය ගල්ගන් දෙක නම්බර් තක එගෙන කාඩෝගේ යන ස්පෙන්ඩ් ඉතුරුම දාවර ඒ හැම මේ රුෆියා කාඩුම් බේණු කරවේ අද දැන් අපදස් දෙකේ වාහකේ මේ යන තිබෙන්න මෙන්ගේ අමිල්ල කාඩේ මේ කාඩෝ බේණු කුරුමගේ හුරියා හග්ගෙන් එබලිබිගෙන් වේ දැන් මේ යන අල්ගොන සෝෂල් මීඩියා ගවස් මේ දෙකේ වාහකත මේ එනස් දන්නවන්තෝ මේ අනේ ඩොලර් කාඩක දෙෆව ඉන්වෙස් ලිමිට් හැම අල්ගොන ලිමිට් නුකරන බේෆුලුන් ඩොලර් හැම බේණු වරක බේණු කරේ දාන ඒක රුෆියා කාඩකම් මේ යන රාජ්‍ය බේරුම් හිදම හොදම වෙස් අද ඔන්ලයින් කො වෙස් shopping හදායරු මේ රුෆියා මේ අල්ගොන බැංකුම් වික්කීම ඩොලර් බදල් වෙගෙන් ඩොලර් බේරන් අල්ගොන ඩොලර් ෆොන් වංචේ එජියා මිෆදාලතක මදු බේෆුන්නක වර ගිනන් ඒ ඩොලර් බේනු කරවකම වඤ්ඤා එහෙම බේෆුන්න ඒ දෙහෙ හිදමත් දිනමුග දතිතක දෙමාවන දත් එහෙම මේ මාල්ගොනුගේ බේනුමකි කොම්මස් කහලා ෆේවල් තකෙන් අරගෙන හුරිහා බේෆුන්න හමහම ගොතෙක්ග අනේ මේ හිදමත් එවස් එහෙන් හිදමතක බුරුලෙන් ආරානේ ගොත දිනු එංගපුන් බැංකක් ගන්න ලිබේ බේරු ෆෑස් අගින රයිතුන්ගේ බේනුන් තක වික්කුමුගේ බේනුමුගා ಕುರಿಮ್ಮಿ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಮದ್ ಸೈಟ್ ತಕಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರ್ಮ ಜುಮ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಂ ವಿಕ್ಕೆ ಅದದು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಗ ಕಂಡಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಗೆತರೆ ವಿಕ್ಕೋ ಎಮೆ ಓಪನ್ ಕೋ ಹಮ ಮೆ ಎಬಸ್ ಮೆ ಅನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನತೆ ಒನ್ನಾನಿ ಅನ್ನೋನೆ ಎಮೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ನಿಸ್ಬತುಂ ಬಲಾರೆ ಎಂಗೆ ಮುಳಿ ಇಕೊಮಾಸ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಹಕೋ ಮೆ ಹರದು ಕುರೆವೆ ವರು ಮೆ ರುಫಿಯಾ ಕಾರ್ಡುಂ ಬೇಣಂ ಕುರೆವೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆ ದೂಕೊಲ್ಲಂ ವೀತೋ මේ අනේ අදවස් මේ අනේ e-commerce ගේ හැම හොරේ මද සයිට් තක මේ අනේ ව්‍යාපාරික බේනෝ කොලා සයිට් එක නෝනියා හොරියා එහෙන් බේනොන් තක වෙස් ටිකට් නගම් වෙස් අද එහෙන් එහෙන් ගන්නත් තක වෙස් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් වෙස් ෆාසා දක්කම් බේනෝ ෆුල් වාෆරත් උන්නන්දත් එහෙන් ඒ වෙස් ෆරාතක මේ අනේ එකම දතිනුවාඩ ගොත අල්ගොන් මෙන් ඒකතරම් බය මේ කණ්ඩාලනේ මේ බජට්
kurani aslu mi kahada site ta ko mi hasa ko mi team fada mi ane shin fada ingeta hama mi gota mi ane genna site ta ko mi ane duwada ka kandele no bare den e duwa ka kandele waro mi har bore algono beno ke mi har mi ufudiganda waru mi har iturwega mi kan mi site ta ka iturwega da waro control nukura kamanya benka den kada alanje fiawal takakun hen rayito no vestati kam libidana tive hama am zaruri beenun taka mi hama gina rayito na hama ka ma ek benku mide mi ber fasa ge hidme for ko denu ge beenum gal gon men kura kam ema ei em muhim ekama kamane me war madu paratakam beenum kuramunda ehenname swara gina adadegge mi ane volume ebe ingeto ekama mige mi ane befarige beenum taka kuramunda kan kam baati mi kan taka komes khata control dar gon men me kuran den nagana ka e-commerce ka maha ko 30 transaction over gina beenum kurane customer base ka gagana ka 3% of res madu farat e kada kurimi denne fada muda ganna site taka beenum kura farat waragina hemwema algono me e-commerce kandele budget we have hamahama gotek ga beenum kura we gota hama jessuma ka kurin hada budget se none ya emme kurin ekada wargira transaction take hada me ko beenum ko fane tadat hemwema komme customer ka maha ko e-commerce ka hide muamalat ga adadu 30 muamalat kandelo yes algon mege bi ane mi 3% me ever gina beenum kore ennam wes algon beli beluma balairo ga mi wes zaruri beenum takanone ka beenum taka maha ko 30 transaction online ko hede kam wanya mi datiwane adade no then dollar account taka dokre fa card taka working kandele foreign spend limit ka nulla hama beenum kore wene dollar account ka honna fasa honna waraka none dollar me ane dakka credit card ko me sama me foreign spend limit ka nulla hama wara open ko card ge ma limit beenum kore dewen kira credit card ta gengulwa customer na huriha card ta kumwes beenum kore weni e customer ka mahaga kandele fa jumla limit kama baatiwe ek credit card पर गिना कार्ड गंगुल बा कस्टमर ना हमें कने एक कार्ड आरी फी नगो मिहार तीन कार्ड गंगुल बा ने तीन प्लेटिनम कार्ड गंगुल बा बेफ्ल कम बानमा हम तीन कार्ड बेस आरी फी नगा हम अलगोनो मेग फाउं फी नगा मन दानी मी एक कार्ड एक माने की अस्त याद दे कार्ड एनुअल आरी फी नु नगा एनम देम प्लास्टिक बदल कुरा नुने प्लास्टिक हद्दंदा हम एफआर दक्कंजे फी ඔය දාන එන්නෝනේ හරිෆි ඉතුරු කාඩ තවක අලගොඩ මෙන්දෙලින් වෙන්න ගන්න ටීටි තක බේරෆාසා වික්කුම් බැංක් හුලිෆා හුන්න ගඩියෙන් හමජෙස්සු අද බේරෆාසා ටීටි එක වික්කුම කියනකස් බැංකුක බේරෆාසා හුන්න වරකො කරන්ජේ එකමක වාතිවේ එකම් බැංක් හුලිෆා හුන්න ගඩී ගාලගොඩ මේ ටීටි තක ෆාසා මේ බේ දොක දෙකන බේරු ෆෑසාග අදදු කන්නඩානේ එහෙනම් බේරු ෆෑසා එටීටි එක හැමයෙන් හොරගෙන් ෆොනවා ටීටි ත බන්දු දොස්තම් සිමනාගේ හොරිහා ගඩේක ෆොනවෙන් සර්විස් ගඩේරු හෙදමත් දැන් ඒ එවස් පර්සන්ටේජ් කට්ටි මේ ඩොලර් බැංකුන් ගන්නම් බේනුම් ෆුල්වාකම බඤ්ඤා මේ අනේ බන්දු මේ බැංකුවල ෆොන ගඩේක එකන් අලගොන්න කොද්දෙන් ටීටි ත ස්ප්ලිට් කොග්ගෙන් ෆොනවා ෆරාත ෆාහකො efaratta kandele fa wali bitu gaterem beru fa sabiko misalaka es supplier ka vihas dollar ga TTA phone wan anna farata kargono namme devene ga 50% dihas dollar datta ekapoko es supplier hama TT split ko gem first TT en hadaga genne kamuga names argono men hama wikkeni hama MTT ka wikke adat then ei mi ane mi genono badala ke dal gorma e gali umum vestibe fonna mi arwana ingeta ero face fulwana dat mi den suala jawab arwan hulwala
algona kuri gas de den faden dollar support de member wara bodu tan ituru ko famen ga kana ka fas kune bores bodu ko famen mi dia har tere ga mi wane e mi de aneka mi ga hama 50% di hospital ra hama datta mi ane e wara gina kudi we fare takaka me rangal adade e ko tan algon ma hama des kuri ganda ngeta mi algon mi ane mi favorite mi elu mo ga benu ma ki algon kuri mes tenne vi hen gina adada kat me adaga dollar me ane hodumuge beenumuge hama supplier ka me TTF back of gena me se kale rule ka base ko ge kan kura ka manya egota advantage nege ne datta me kala kan datta badako fa hama adivesal gon men me hama me harvest hama support de member ga argon men de mun gendani den argon men me dollar ge me hama kodiya de fante ge fari taka adi we fari taka me dollar support de taka me wese hiterika we de ba me ma hama e kuriya bore sama kuriya har bore me har rangal we fe ne ma hama argon men me hama e gotan hama e itur dati kame annana kama argon men ga bolen kor سؤال بده سؤال النتيجة من أنا نماذجنا أدي مي معلومات أقول مي أنا دمبرن بسؤال النتيجة رفيع كارت كورا معاملات تك أقول من فينا جا أصول أبيه كتوم برجلا باك دك فيني أقول مي أنا كارد مي أنا fettunin surves card issue kuram fettunin surves adi duniya ge heniham bank takum wes apados card ga naga optional issue fee ekia charge ingeto the bank schedule of charges ka simeni ga meti 10% avre hame de eki card to ga eki merchant to ga hunna apados enaga member ga ganda ka dihawara ka ahara bores kinadan bores den raf den nevinga to wara gina dos je eki percentage ga hama fettunin sure naga mun anna fee then algona fahun meti bodu kurin 30% hamaya hasaitek ngeta e hasaito ngalgon men negoma beno e kurmes mi denne we hen e kala we faare ge beno madu farattakon me ane benon kor monda hidmate kam baate we e kan discourage kurum e goto ko men bank e por fee oda kan de mi hidmate den mo gos wane goto ki e kala me ane harattaka wesinga adi mi adolgon men me kuda kuram me wesna nius misaita algon men hama 30% naga bodo income hodanya e kan kurani kuram we ta algon men me hama me transaction madukoffa me budget tere fattam beenum wani sama ade sama mi ba ingeto ehmema amko tawlima base farwa hodam fada muhim beenum taka argon me basement ne 1% ahme kudakoffa 10% investment naga ingeto demi ane ehne modala hidmata fasa dak be ko mas 10% ahme den baikala me ane transaction targon na fenife bohri me sadaka college to university taka me by far kala fee online ko da kairo ga ehem platform take benu kure fe bore me har fly wire kala ehem ka by platform ta benu kure me be flung gengul va exchange rate ka charge take kure te algon system tere ngos kene no nge charge tane hunna ninga te gota em algon ge me aldan mari transaction hadda wire e me adadu ballala pechera te charge ta nga bank of Maldives ka se bohuri ka dollar ho dagem ves me ane student no ves avara kuda uga me fasa phone when wasila targon international money transfer kala me hama university fee beswara fase ham hewa uga me hama fasa phone when gotte me ma by far kala me site ta medwer ko phone wa eruga komesor ka balla da mane ki platform ta aguta fat vedane he me hama itura gondo me ande ba kolla menu ba bawdu matake شكرا ريها بيفرن الناس بدان ذي فيتي سامو لماذا شكرا